mu minsi mikiri imbere ibintu mu burasirazuba bwo hagati bishobora guhinduka nyuma y'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikomeje kohereza intwaro zikomeye muri icyo gice cy'isi, intwaro zirimo koherezwayo mu kwitegura intambara ishobora kurota hagati ya Amerika na Iran. Ibi bihugu byombi berutse kurwana mu kwezi kwa gatandatu mu mwaka ushize, ubwo Amerika yarasaga inganda 3 zikomeye zatunganyirizwagamo ubutare bwa uranium. Gusa Amerika ikavuga ko zanakoreshwaga mu gukora intwaro za kirimbuzi. Kuri iyi nshuro ariko icyo Amerika irimo gutegura ntabwo ari igitero kuri Iran kimara iminsi mike, ahubwo ni intambara yeruye ishobora no kumara igihe kirekire, kuva ku byumweru kugera ku mezi runaka bitewe n'uko ibintu bizagenda. Bamwe banavuga ko iyi ntambara ishobora kuzavamo intambara imara igihe kirekire cyane agera ku myaka, cyane cyane ko ubwo Amerika yoherezaga ingabo muri Iraq mu 2003 ntabwo yari izi ko iyo ntambara izayirwana hafi imyaka irenga 8, kongeraho n'indi 7 yarwanyemo na Leta ya Islam. Perezida Donald Trump yiteguye kurwana intambara y'igihe gito, aho amakuru avuga ko Amerika yifuza ko iyi ntambara itatwara igihe kirenza amezi 2. Byinshi muri iyi ntambara Amerika ikomeje kubigira ubwiru bukomeye, gusa igihurizwaho na benshi nuko Amerika ititeguye kohereza abasirikare bayo ku rugamba muri Iran. Ibi ariko nanone bituma benshi bibaza iki iyi ntambara yabimaze, kubera ko mu gihe Amerika itakwikuriraho ubutegetsi bwa Ayatollah Ali Khamenei ikoresheje ingabo zayo nk'uko yabigenje muri Iraq ikuraho Saddam Hussein, ngo biragoye cyane ko Khamenei cyangwa se abamushyigikiye barekura ubutegetsi. Icyakora nubwo Amerika idateganya kohereza ingabo zayo muri Iran, iki gihugu cyakoze ku bikoresho byose bishobora kwifashishwa mu gushwanyaguza Iran mu buryo bufatika. Kuva mu 2003 ubwo Amerika yatangizaga intambara muri Iraq, nta kindi gihe iki gihugu cyari cyarohereje indege za gisirikare nyinshi mu burasirazuba bwo hagati nk'uko bimeze uyu munsi. Muri rusange indege z'intambara zirenga 160 zamaze kugezwa mu burasirazuba bwo hagati, zirimo buri ndege yose ikomeye ya Amerika, kuva kuri F-35, F-16, F-22 Raptor, B-2 Bomber n'izindi zose zikomeye za Amerika. Nta bwoko bw'indege y'intambara iki gihugu gifite itari hafi ya Iran. Nk'indege za F-22 Raptors ni indege zidasanzwe cyane ku buryo ari gake cyane zikoreshwa mu ntambara. Niyo zikoreshejwe kenshi hakoreshwa imwe kugera kuri 3. Kuri ubu Amerika yohereje zigera kuri 12 hafi ya Iran. Ibintu wakwita ibitangaza kubera ko ubundi izi ndege ntabwo zikunze gukoreshwa muri ubu buryo. Kuzibona ahantu ari nyinshi gutya ni ikimenyetso cy'uko Amerika yahaye agaciro gakomeye iyi ntambara na Iran. Uretse indege, ibikoresho na systeme z'ubwirinzi nka Patriots ndetse na THAAD byose biri mu burasirazuba bwo hagati. Hari n'izindi ndege zikorera imizigo zizwi nka C-17 ndetse n'izindi ndege zikoreshwa mu kongera ibicanwa mu zindi ndege ziri mu kirere, izizwi nka KC-46A Pegasus, zose ziri mu burasirazuba bwo hagati. Indege na drone z'ubutasi nazo zakozweho zegerezwa Iran. Nibura kuva uyu mwaka watangira kugera magingo ya indege zirenga 250 za Amerika zikorera imizigo zimaze gukora ingendo hagati ya Amerika n'Uburayi ndetse no hagati ya Amerika n'ibihugu byo mu burasirazuba bwo hagati. Uretse indege z'intambara ziparitse ku birindiro bya Amerika bigera ku 8 biri mu burasirazuba bwo hagati, Amerika ikomeje no kuzana ibindi birindiro hafi ya Iran. Ibirindiro birimo kuza mu isura y'ubwato rutura bwa Amerika, ubwato buzwi nka aircraft carrier. Aircraft carrier ntabwo ari ubwato busanzwe, ahubwo ushatse wabwita ibirindiro bya gisirikare ariko bigenda mu mazi. Izi aircraft carrier ziba zifite systeme z'ubwirinzi ku buryo kuzirasa biba ari ibintu bigoye. Uretse ko Iran yikomanga ku gatuza ikavuga ko niramuka itewe nta kabuza izahitira izindi aircraft carrier za Amerika ikazirohamisha. Amerika ifite ubwato bugera kuri 11 burimo na USS Abraham Lincoln buri mu burasirazuba bwo hagati. Mu minsi mikiri imbere ubundi bwato buzwi nka USS Gerald Ford nabwo buzaba busesekaye muri iki gice cy'isi. N'ubwato bwifashishijwe mu gitero Amerika yirutse kugaba muri Venezuela, igitero cyashimutiwemo wari perezida w'icyo gihugu Nicolas Maduro. Ubu bwato bwa Ford bugenda bugaragiwe n'ubundi bwato buba bufite ubushobozi bwo kurasa kure buzwi nka destroyer. Izi destroyers ziba zifite inshingano nyamukuru yo kurinda aircraft carrier ku buryo nta bisasu by'umwanzi bishobora kuyisenya. Munsi y'amazi aircraft carrier ziba ziherekejwe n'ubwato bwa sous-marin nabwo bushobora kwifashishwa mu kurasa, gutanga amakuru y'ubutasi n'ibindi byose bituma aircraft carrier ikomeza akazi kayo nk'uko bisanzwe. Nk'ubwato bwa USS Gerald Ford bushobora gutwara abantu babarirwa mu 5,000 ndetse n'indege z'intambara ziri hagati ya 70 na 90 bitewe n'ubunini bwazo. Muri make ubu bwato bwabwo ni ikigo cya gisirikare kigenda mu nyanja kikerekana ubuhangange bwa Amerika bwo kugeza intambara ishaka hose ku isi. Ahantu hose Amerika igiye kugaba igitero gikomeye cyangwa se igiye gushoza intambara, ubu bwato bukunze kuba buhari, ku buryo nyuma y'uko Amerika yohereje ubugera kuri 2 mu burasirazuba bwo hagati,
byabaye ikimenyetso simusiga cy'uko intambara na Iran igomba kuba nta kabuza, ndetse abasanzwe bakurikirana iby'intambara bakemeza ko amahirwe yo kugira ngo Amerika itere Iran ageze hejuru ya 80%. Hejuru y'ibi byose n'ubwa mbere Amerika yakohereza ibikoresho byinshi bya gisirikare mu burasirazuba bwo hagati kuva yatera Iraq mu 2003. Muri make icyo kuba intambara izabaho cyo kirasa n'icyamaze kuba impamo, igisigaye ni ikibazo cy'igihe. Amakuru kandi anavuga ko ubundi iyi ntambara yakabaye yarabaye mu kwezi gushize, ubwo abanya-Iran barenga miliyoni biraraga mu mihanda bamagana ubutegetsi bwa Ayatollah Ali Khamenei. Icyo gihe Donald Trump yaciye iteka avuga ko azarasa Iran niramuka yisha abaturage barimo kwigaragambya. Iri jambo ryahaye abanya-Iran icyizere, bumva ko bashyigikiwe na Amerika, bituma barushaho kwishora mu mihanda bamagana ubutegetsi bashinja kubakenesha. Iran yaje kubwira Donald Trump ko itazica abaturage bayo barimo kwigaragambya, ndetse na Donald Trump ajya mu binyamakuru avuga ko Iran yamwijeje ko nta kintu izakora ku bigaragambya. Icyakora ibi byari binyoma, kubera ko imiryango itari iya leta yavuze ko leta y'icyo gihugu yisha abaturage bashobora kuba bagera ku 50,000, uretse ko imibare igenda itandukana kuva ku 10,000 kugera ku 50,000. Icyakora bapfuye bose, ikitakibwaho impaka ni uko benshi muri bo bishwe n'ubutegetsi bwa Iran, bivuze ko bwarenze ku isezerano bwari bwahaye Donald Trump. Ibi ngibi biri mu byatumye Donald Trump asaba ingabo za Amerika kwitegura kugaba igitero kuri Iran. Ariko icyo gihe izi ngabo zamubwiye ko zititeguye kuba zakwihagararaho mu gihe Iran yaba yihagazeho nayo ikarasa kuri Amerika. Kuva Amerika yavana ingabo zayo muri Afghanistan, yanagabanyije ibikoresho birimo iby'ubwirinzi yari ifite hafi muri icyo gice cy'isi, bituma amagingwa ya hari hasigaye bike. Ubuyobozi bw'ingabo za Amerika bwabwiye Donald Trump ko aramutse agabye igitero kuri Iran nayo ishobora kwihagararaho ikarasa ibirindiro bya Amerika bibarirwa mu 8 biri mu burasirazuba bwo hagati, bikaba bicumbikiye abasirikari bari hagati y'30,000 n'40,000. Benshi muri abo basirikari bari bafite ibyago byinshi byo kugwa mu bitero byo kwihimura byari kuba biturutse kuri Iran. Ibi nibyo byatumye Donald Trump agenza make, ahitamo noneho gusaba ingabo za Amerika kwitegura vuba na bwangu kugira ngo mu gihe cya vuba Amerika ibishobora kugaba ibitero muri Iran. Amakuru akavuga ko ubuyobozi bw'izi ngabo bwasezeranyije Donald Trump ko mu gihe kitarenza amezi 2 gusa buzaba bwarangije imyiteguro yose ikenewe ku buryo Amerika yatangiza intambara kuri Iran. Kuri ubu rero iyi myiteguro yose yararangiye, igisigaye gusa ni icyemezo cya President Donald Trump ugomba gutanga itegeko rya nyuma mbere yuko iki gitero kigabwa. Hagati aho mu gihe ibi byose birimo kuba, Amerika na Iran biri mu biganiro bigamije kugerageza kuburizamo iyi ntambara, uretse ko iby'ibi biganiro bisa nk'ibitazatanga umusaruro, ahanini kubera ibyifuzo bikomeye cyane Amerika irimo gushyira kuri Iran. Amerika ifite ibyifuzo bitatu muri ibi biganiro Iran igomba kubahiriza. Bitaba ibyo ubwo ikitegura umuriro w'abanyamerika, umuriro ushobora gukurikirwa n'intambara igamije gukuraho ubutegetsi bwa Ayatollah Ali Khamenei burundu. Ibyifuzo bya Amerika bikubiye mu byiciro bitatu. Icya mbere kigamije kubuza Iran gukomeza gutunga no gukora intwaro kirimbuzi. Amerika irifuza ko Iran ihagarika burundu gutunganya ubutare bwa uranium, ari nabwo bukusanywa bukaba bwanakorwamo intwaro kirimbuzi. Ubusanzwe ubu butare bwa uranium bushobora no gukoreshwa mu bindi bikorwa bitari bya gisirikare, birimo nko gukora umuriro w'amashanyarazi, gukoreshwa mu nganda n'ibindi. Amerika irifuza ko Iran ihagarika gutunganya ubu butare, ariko ntibigarukira aho ngaho, ahubwo n'ubutare ifite bwa uranium mu bubiko bukavanwa mu gihugu bukaba bwashyikirizwa ibihugu by'inshuti birimo Turukiya cyangwa se Uburusiya. Iran ifite ububiko bwa uranium ipima ibiro biri hagati ya 400 na 450. Iyi uranium ubwayo ishobora kuba yakoreshwa mu gukora intwaro kirimbuzi zibarirwa hagati y'10 na 12 bitewe n'izindi mpamvu zirimo ingano n'ibindi. Iyi uranium yarokotse ibitero Amerika iherutse kugaba ku nganda 3 zitunganya uranium muri Iran mu mwaka ushize. Amerika irashaka ko ububiko bwose bukurwa muri Iran. Ibi kandi bikajyana no gusenya burundu inganda Iran ifite zitunganya intwaro kirimbuzi. Kuri iyi ngingo Iran yari yavuze ko yakemera guhagarika ibyo gutunganya uranium mu gihe cy'imyaka igera ku 10, ndetse ikagabanya igatunganya uranium iri munsi ya 5% gusa y'ibikenewe kugira ngo igihugu gikore intwaro kirimbuzi. Icyakora iki kifuzo cya Iran Amerika yamaze kugitera ishoti. Ikishaka kumva cyonyine ni Iran itagifite ubushobozi na buke bwo gutunganya intwaro kirimbuzi. Amerika ivuga ko bigoye kwizera Iran, bityo ko gukumira ubushobozi bwayo burundu aricyo gisubizo kirambye. Ikindi kifuzo cya kabiri Amerika ifite nuko Iran igabanya inganda n'ububiko bwayo bwa misile. Amerika irifuza ko Iran ihagarika gukora zimwe muri misile zirasa kure zirimo nka Fatah 1. Iyi ngiyi ni imwe muri misile zikomeye ku rwego rw'isi. Uretse no guhagarika gukora misile nshya, Amerika irifuza ko na zimwe muri misile zakozwe Iran zisenya, ikagabanya umubare w'izifite mu bubiko. Icya gatatu Amerika ishaka nuko Iran igomba guhagarika burundu gutera inkunga imitwe irimo Hezbollah, Hamas,
Abawuti n'indi mitwe iki gihugu gitera inkunga muri Iraq, Yemen na Syria. Inkunga izahagarikwa ntabwo ari iya gisirikare gusa, ahubwo harimo n'amafaranga, ubujyanama no gusangira amakuru. Ku ruhande rwa Iran, Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'iki gihugu Abbas Araghchi yari yabanje gutanga icyizere avuga ko ibiganiro birimo kugenda bitanga umusaruro, ariko Visi Perezida wa Amerika James David Vance yahise amunyomoza avuga ko ibyifuzo bya Amerika bitarimo kumvikana neza ku ruhande rwa Iran. Perezida Donald Trump nawe ntabwo yatindijemo kubera ko yahise atanga nyirantarengwa y'iminsi iri hagati y'10 na 15, avuga ko mu gihe ibyifuzo bya Amerika bitaba birimo kubahirizwa na Iran, ubwo ikizakurikiraho Iran igomba kuzagifatisha amaboko yombi. Nyirantarengwa yatanzwe na Donald Trump izarangira hagati y'itariki ya 2 n'iya 4 mu kwezi kwa gatatu. Muri make, kuba intambara hagati y'ibi bihugu byombi izaba ntabwo ari ikintu kikigibwaho impaka na benshi, ahubwo benshi bibaza ni impamvu y'iyi ntambara igihe izabera, uko Iran irimo kwitegura guhangana na Amerika, ndetse n'uruhare rw'ibindi bihugu nka Israel, Uburusiya, Ubushinwa ndetse n'iby'i Burayi. Ibi byose nibyo tugiye kugarukaho muri iki kiganiro. Iyi ntambara ni ikintu kigari cyane ndetse kigira amabwiriza menshi. Ugomba kwiyerekana nk'umunyembaraga mu gihe ntazo ufite, waba ufite nyinshi nabwo ukiyerekana nk'utazifite. Impamvu y'ibi ni ukugira ngo wirinde ko umwanzi wawe yakunyuzamo ijisho nk'uko babivuga, akaba yagutera uri mu ntege nke bityo akagutsinda. Iran yananiwe kubahiriza iri hame ry'intambara kubera ko mu mezi 8 ashize iki gihugu cyanyuze muri byinshi. Mu gihe cy'intambara y'iminsi 12 yashyamiranyije Iran na Israel, igisirikare cya Israel kirwanira mu kirere cyari cyashoboye kugenzura ikirere cyose cya Iran mu gihe cy'amasaha 48 yonyine. No kugira amagingo ya ibikorwa remezo bya Iran byangijwe na Israel n'uyu munsi ntabwo birasanwa. Muri iyi ntambara kandi Iran ntabwo yashoboye kurinda ububiko bwayo bwa uranium, uretse ko kubw'amahirwe ibisasu bya Amerika bitabusenye nk'uko Donald Trump yabivugaga, uretse ko hari byinshi byangiritse. John Kiryouko ni umwe mu bahoze ari abakozi b'urwego rw'ubutasi rwa Amerika CIA, akaba nazwi cyane mu itangazamakuru. Uyu mugabo aherutse kuvuga ko zimwe mu nshuti ze zigikora muri CIA zamubwiye ko Donald Trump atifuzaga kugaba ibitero kuri Iran, kugera igihe Minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu yamubwiriye ko Amerika nitemera gufasha Israel muri iyi ntambara, Israel izakoresha intwaro kirimbuzi mu gusenya inganda za nucleaire za Iran. Iyi ngo ni imwe mu mpamvu zikomeye zatumye Amerika itagaba ibitero biremereye cyangwa se ngo ibikore igihe kirekire. Icyari kigamijwe gusa kwari uguturisha abanya-Israel bari bariye karungu bifuza gukoresha intwaro kirimbuzi, intwaro batigeze bemera ko batunze. Icyakora ku rundi ruhande, na nyuma y'icyo gitero Benjamin Netanyahu yakomeje ubukangurambaga bwo kumvisha Donald Trump ko Iran ari igihugu cyacitse intege cyane, bityo ko igihe cyiza cyane cyo guhangana nacyo mu buryo bwa gisirikare ari iki. Inshuro nyinshi ngo Netanyahu yakomeje kubwira Donald Trump ko Iran ari amahirwe adasanzwe kuri Donald Trump yo kwandika izina rye mu mateka y'isi, nk'umwe mu bagabo bashyize iherezo ku butegetsi bwa Khamenei wazengereje Amerika ndetse akayisebya mu buryo butandukanye kuva yagera ku butegetsi. Icyakora uruhande rwa Donald Trump ngo ntabwo rwakunze kumvira Netanyahu, kubera ko kimwe mu byo Donald Trump yasezeranyije abamutoye nuko azagabanya umubare w'intambara icyo gihugu kirwana ku rwego mpuzamahanga. Ikindi cyatumaga Donald Trump abigendamo gake nuko azi neza ko imbere muri Iran benshi mu banya-Iran banga Amerika na Israel cyane kurusha uko banga ubutegetsi bwabo, ku buryo mu gihe cyose Amerika yashaka gukuraho ubutegetsi bwa Iran ihubutse, ishobora gushiduka yongeye kubaka ubumwe hagati ya Khamenei n'abaturage be, ubumwe bwaba bushingiye ku kurwanya Amerika na Israel. Icyakora ibintu byahindutse ubwo mu buryo butunguranye abanya-Iran barenga miliyoni biraraga mu mihanda bagahangana n'abasasu y'ubutegetsi bwa Khamenei, benshi bakasiga ubuzima. Kuri iyi nshuro Donald Trump yarabonye iturufu ishobora kumvikana yo kwinjira mu ntambara na Iran. Iturufu yari kubwira abamushyigikira bakayumva byoroshye cyane ko impamvu yo gukiza amagara y'abaturage barimo kwicwa n'igisirikare ari impamvu yumvikana kuri benshi. Icyakora nkuko twabivugagaho mu kanya, byaje kugaragara ko Amerika itari yiteguye guhita igaba ibitero simusiga kuri Iran, ari nabyo byavuyemo ku gutegereza. Muri uko gutegereza ariko imyigaragambyo yaje guhagarara nyuma y'uko abanya-Iran babuze ubufasha bwa Amerika bagahitamo gusubira mu ngo zabo aho gukomeza kwicwa umugenda. Ibi binasobanuye ko Amerika yagombaga gushaka indi mpamvu yinjiza mu ntambara na Iran itari imyigaragambyo, kubera ko nyine yo yarangiye. Kuri Amerika indi mpamvu ishoboka ni umugambi icyo gihugu kimazemo imyaka wo gutunganya intwaro kirimbuzi. Perezida Donald Trump amaze kubona ko gutera Iran bitari buhite bishoboka mu gihe cy'imyigaragambyo,
yahise asaba ubutegetsi bwa Iran kuganira nawe ku ngingo zirimo no gushaka uburyo Iran yakurirwaho ibihano. Igitutu Iran yari iriho imbere mu gihugu nicyo cyatumye yemera ibi biganiro. Ibiganiro byanaciye intege abigaragambyaga bakabona ko amagambo ya Donald Trump burya yari ibinyoma. Muri make, Iran yakoresheje ibi biganiro na Donald Trump mu guca intege abigaragambyaga, ariko na Donald Trump abikoresha mu kugira ngo abagure umwanya kandi azifashisha ibi biganiro mu rwego rwo kubona hahera atangiza intambara kuri Iran. Muri ibi biganiro Iran yakoze ibishoboka byose, yemera bimwe mu bintu ubundi itajya yemera, birimo nko guhagarika gutunganya ubutare bwa uranium mu gihe cy'imyaka 10. Icyakora ibi byose ntacyo byari bivuze ku butegetsi bwa Donald Trump, kubera ko bwashyizeho ingingo zigoye cyane kuba Iran yazikurikiza mu rwego rwo kugira ngo ibona ihera yishoza intambara. Biragoye cyane ko Iran yatanga ububiko bwayo bwa uranium, yarangiza igahagarika kuyitunganya, yarangiza igasenya zimwe muri misile zayo, izindi igahagarika kuzikora. Uretse na Iran, n'ibindi bihugu bito cyangwa se bikennye biragoye cyane kuba byakwemera aya mategeko. Kuri Amerika ibintu biroroshye kubera ko impamvu y'intambara yamaze kuboneka. Gusa no kuri Iran ntabwo iki gihugu cyicaye ubusa. Uyu munsi iki gihugu cyatangiye imyiteguro y'intambara mu buryo bwagutse. Umutwe wa IRGC wamaze kohereza abakomando badasanzwe ku nzira ya Strait of Hormuz. Strait of Hormuz ni igice cy'inyanja kigabanya ibihugu birimo Iran, Oman na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Iki gice ni inzira inyuramo petrol na gaze biturutse mu bihugu birimo Qatar, Iraq, Bahrain na Arabia Saudite. Muri iyi nzira igenzurwa hanini na Iran, hanyura nibura hagati ya 20 na 25% bya petrol na gaze bicuruzwa ku isi yose. Mu gihe cy'intambara birashoboka cyane ko Iran yafunga iyi nzira, ibyahita bigira ingaruka zikomeye ku batuye isi bose bari mu birometero birenga ibihumbi uvuye kuri iyo nzira. Iran kandi yamaze kohereza ingabo mu bice bitandukanye by'igihugu mu gihe abasirikari bakuru nabo bamaze gutandukanywa bajyanwa ahantu henshi hatandukanye. Mu ntambara y'iminsi 12 muribuka ko rimwe mu mabanga akomeye Israel yakoresheje ari ukwica abasirikari bakuru ba Iran, bamwe ndetse biciwe hamwe. Kuri ubu rero Iran yigiye kuri ayo masomo, aho kuri ubu irimo gutandukanya cyane abasirikari bakuru ku buryo nubwo bamwe bapfa ariko ntabwo bapfira rimwe. Ikindi gikomeye umutwe wa IRGC uherutse gukora ni uguhindura uburyo ibyemezo bya gisirikare bifatwa. Ubu abasirikari bakuru bahawe ububasha bwo kwifatira ibyemezo bimwe na bimwe batarinze kubariza hejuru, kugira ngo byihutishe uburyo bwo gufata ibyemezo, cyane ko ibi biba ari ingenzi cyane mu gihe cy'intambara. Ikindi Iran irimo gukora ni ugukomeza gushakisha no guhangana n'abatasi ba Israel bakiri muri Iran. Gusa benshi bakavuga ko muri uru rugamba Iran irimo kuboneraho kwikiza bamwe mu baturage bari bamaze igihe barayizonze, cyane cyane abatumvikana n'ubutegetsi bwa Ayatollah Ali Khamenei. Hejuru y'ibi byose, intwaro zose za Iran zamaze gukorwaho, cyane cyane misile z'iki gihugu zishobora no gukoreshwa mu kurasa ku birindiro bya Amerika. Iran yamaze kwandikira umuryango w'abibumbye iwumenyesha ko niramuka igabweho igitero nta kabuza izirwanaho, kandi ko nayo ishobora kurasa ibirindiro byose bya Amerika biri mu burasirazuba bwo hagati. Ayatollah Ali Khamenei nawe aherutse gutanga umuburo avuga ko mu gihe cyose Amerika yagaba ibitero ku gihugu ayoboye, Iran yiteguye kuba yarasa kuri bwa bwato rutura twavugagaho mu kanya bwa aircraft carrier, ku buryo ndetse ngo ishobora no kuburoha. Mu ijambo aherutse kuvuga, uyu muyobozi w'ikirenga wa Iran yaragize ati ikintu kibi kurusha ubwato bwa Amerika ni intwaro zishobora kubwohereza ku ndiba y'inyanja. Ibi byari nko guca amarenga yuko Iran ishobora kuburasaho. Iran ivuga ko ifite misile ishobora kurasa kuri ubu bwato yitwa Fatah 1. Ni misile nshya kubera ko yagiye hanze mu 2023. Iyo irashe ku kintu runaka, irazamuka ikava mu kirere cy'isi ikinjira mu isanzure, maze mu kugaruka ikagarukana umuvuduko ukubye uwijwi inshuro 10. Hanyuma igice cyayo kirimo ibiturika kizwi nka warhead kikitandukanya na moteri n'ibindi bice byayo ikiri mu kirere, kandi iyi warhead ifite ubushobozi bwo kugenda ihindura icyerekezo ku buryo ishobora gukwepa ibindi bisasu byayiraswaho. Iki gisasu ngo nicyo Iran ishobora gukoresha irasa ku mato rutura ya Amerika ari mu nyanja iri hafi ya Iran. Uretse Khamenei, abandi basirikare bakuru muri Iran nabo bakomeje kwikomanga ku gatuza bavuga ko biteguye kurwana no gutsinda Amerika. Abo barimo nka Ali Larijani. Uyu ni umujyanama mu kanama k'umutekano ka Iran wavuze ko bigiye mu ntambara y'iminsi 12. Ati twize ahari imbaraga nke zacu kandi tuhashakira ibisubizo. Amerika nidutezaho intambara tuzahangana nayo. Hagati aho ibindi bihugu byo mu burasirazuba bwo hagati nabyo biryamiye amajanja. Ku isonga hakaba Qatar. Iki gihugu gisanzwe gifitanye umubano mwiza na Iran, gusa ni nacyo Amerika ifiteho ibirindiro binini mu burasirazuba bwo hagati birimo abasirikare barenga ibihumbi. Qatar iri mu marembo ya Iran neza ku buryo kuyirasaho atari ibintu bigoye. Kubera izi mpamvu, Amerika irimo kongera ibikoresho by'ubwirinzi bya Patriot ku buryo bishobora kurinda iki gihugu ntikibe cyahura n'ibi bibazo. Ku rundi ruhande hari Israel.
na mbere y'uko Amerika itangiza intambara kuri Iran, Israel yari yamaze kwerura ko yiteguye gufatanya na Amerika muri iyi ntambara. Amakuru akavuga ko ibi bihugu byombi birimo gusangira amakuru y'ubutasi, cyane ko Israel ari igihugu kimaze imyaka irenga 45 gitata Iran mu buryo buhambaye, ku buryo ifiteho amakuru menshi kandi y'ingenzi muri ibi bihe by'intambara. Kubera izi mpamvu, bwa bwato bwa aircraft carrier twavugagaho mu kanya buzwi nka Ford, ari nabwo bunini Amerika ifite, ngo buzaparikwa neza neza ku nkombe za Israel, aho buzaba bufite intego nyamukuru yo kurinda imijyi nka Tel Aviv ndetse n'indi mijyi ikomeye muri Israel. Hagati aho, ibihugu birimo Turukiya na Arabia Saudite bimaze iminsi mu bukangurambaga bugamije gusaba Amerika kuba yareka kugaba ibitero kuri Iran. Ibi bihugu bivuga ko intambara ya Amerika na Iran izatuma ibiciro bya petrol na gazi bizamuka ku isoko mpuzamahanga. Ibi kandi bizajyana no kwiyongera k'umutekano muke mu karere. Ibi bihugu kandi binavuga ko Iran yacitse imbaraga, bityo itagifite ubushobozi bwo gutera inkunga imitwe irimo Hezbollah na Hamas. Icyakora ibi byifuzo bya Turukiya na Arabia Saudite birasa nkaho nta kinini bishobora guhindura ku cyemezo cya Amerika cyo gushoza intambara kuri Iran. Ku bijyanye n'igihe intambara ishobora gutangirira, ntabwo kizwi neza, uretse ko nubwo Donald Trump yatanga itegeko uyu munsi, ingabo za Amerika zo zamaze kugaragaza ko ziteguye kurishyira mu bikorwa. Uyu mugabo yatanze nyirantarengwa ishobora kurangira mu kwezi kwa gatatu, gusa hari abavuga ko ibingibi bishobora kuba bigamije kuyobya uburari kugira ngo Iran izatungurwe, cyane ko uburyo bwo gutungurana muri ibi bihe bugoye, ahanini kubera imyiteguro myinshi iba yabanje kubaho mbere y'intambara nyirizina. Ku ruhande rw'ibindi bihugu, Uburusiya buherutse mu myitozo na Iran, gusa hakibazwa icyo myitozo ishobora gufasha. Hagati aho, Benjamin Netanyahu wakomeje gusaba Donald Trump cyane kurwana na Iran, nkuko biherutse kwemezwa na John O'Brien wigeze kuyobora CIA mu gihe cy'ubutegetsi bwa Barack Obama. Uyu mugabo yavuze ko ibyo Donald Trump arimo gukora byose arimo kubikoreshwa n'igitutu arimo gushyirwaho na Netanyahu. Ati Netanyahu arimo kubwira Donald Trump ko nk'uko Amerika yitwaye neza muri Venezuela kandi bikamuhesha amanota menshi, ari nako bizagenda muri Iran. Amubwira ko naramuka ashoboye gukuraho ubutegetsi bwa Khamenei, izina rye rizandikwa mu mateka, rikazakomeza kuvugwa mu myaka myinshi nyuma ye. Aya magambo aryohereye kuri uru rwego ngo atuma Donald Trump nawe ubwe yikomanga ku gatuza, akabona neza ko ari mu gihe kidasanzwe aho ashobora kwandika izina rye mu gitabo cy'amateka atazibagirana. Kuri we ngo gukuraho ubutegetsi bwa Iran bifite igisobanuro gikomeye kurusha gukuraho ubutegetsi bwa Venezuela. Ubushinwa bwo burimo kugenda gake gake muri iyi dosiye nk'uko byagenze ubwo Maduro yashimutwaga, nyamara iki gihugu cyungukira cyane kuri Iran kubera ko gikorayo hafi 20% bya petrol yose gikoresha. Hagati aho, mu gihe intambara iri hafi kurota, inteko ishinga amategeko ya Amerika ubusanzwe ifite inshingano zo gutangaza intambara, nta kintu gifatika irimo gukora kuri iyi ngingo, mu gihe na Donald Trump atarimo gukora ubukangurambaga bugamije kumvisha abaturage impamvu agiye gushora igihugu cyabo mu ntambara. Mu 2003 ubwo George Bush yiteguraga gutangiza intambara kuri Iraq, yazengurutse Amerika yose abwira abaturage impamvu igihugu cyabo kigiye kujya mu ntambara. Byinshi mu byo yabwiye abaturage byari ibinyoma, ariko nibura yari yafashe umwanya wo kubisobanura. Donald Trump we ibyo ngibyo ntabyitayeho, ndetse n'ibisobanuro atanga mu itangazamakuru kenshi biba binyuranye. Rimwe akavuga ko ashaka gukuraho ubutegetsi bwa Khamenei, ubundi ko arimo kurengera abanya-Iran bicwa, ubundi ko arimo guhagarika ikorwa ry'intwaro kirimbuzi. Gusa nanone birasa naho turimo kwinjira mu bihe Amerika igiye kugarura uburyo bwo kwinjira mu ntambara itagishije inama, nkuko Stephen Miller, umujyanama mu by'umutekano imbere muri Amerika, aherutse kubivuga. Ati Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifite ubushobozi bwo kurwana intambara kandi ntawe zisabye uburenganzira. Hari n'abavuga ko iyi ntambara igamije gukomeza guhisha ibimenyetso byagaragajwe muri dosiye ya Epstein, aho izina rya Donald Trump naryo ryavuzwemo, ndetse hakavuka ibihuha by'uko ashobora kuba yarasambanyije umwana w'imyaka 13. Icyakora ibi byose biragoye kubyemeza. Nshuti bakunze mudasiba kutwumva. Ikiganiro cyacu cya none nta tubisoreje.